ngay atu tai of chicken of the ki au ngai karwa kan yo na ka hin kan dia kin na ka hin Amerika ram hin Inland ka so ka hin Sunday school hub na tin ENM hub na tin in akar chidi tung tiel bakin akar chidi mahi Adventist na in karwa ni se trifabu na junga karo kata mahi Pwedang niya ngayon Jun haka Baptist sorry haka kasumi ni Baptist church long sila akabe Hebrew trifa tuzong ni kan tuan dia ni til kan ibu kan event chim kadu ni hedin atong keng mai in karwa lantar anak tim dewahin agak bedi krifa buhi jagin on kasitela hi lantar tenghi kantar ni lantar tirahin teila thomting di lantar hi efsangan pangale anei pahain lantar tikha patien la thomting di kan bible la kan balakan ni bible la tu kan tika ya HBA ni Bible version dan kita kumpul tiga the armor of God patien lakto kastom. Ini jadi mana dena nak something ihin dengan tiga patien lakto tu kan dena bisi kan selain kan lawi version kan timi tu krifa mi kan dena kasih tu dena lakto king sikau ihi Unruh kota thomting tini tu pakat dan katom pali pangaparu in pakat suku dise voice tai songza truth dina suku dia akan di minum pakat ni kali thum ai ni kali suk ni akan dokter tu akan tentu musirohe tu doke kebong bihe tanah semua lagi siang dah itu patung nak kedan tauin jadi mahi minum kan naki kan herge mitiang polihin akan chip akan contohnya sopu panina tu tangho kan tu ibetu akan di Kandang kocu, kandang hi aki ajun, kandang hi aki ajun, kandung jun sihan ing dia di boleh tu nak ajun tang hi, betul ti nak beli, mak kandang hi ada ko bentuk sajun din nak ha ibelo, taison za ditak ha ibelo, kedan za Pansu ika kan dan upasana sun kedan san inha sun padan kedan lawin ini pagi cium tatok nak ki kedan bentukin kata sun po ni akan kama sun po ni kamlo sia sun sing zong ni fei zong ni po bentuka akan di jun lucin za kap na jo nan patien ra thom ting si chu patien ra thom ting chu ni thokin kan ye shok asi ajun te in kan dir kolai teina kan mulai hi ga hin kan chon ya mi sun mangtara di chu ha hol le ta ko le mum do di le ta ko le ki si tu sana chun til adua ikahin John 3 in 1 patum in 1 ki coffee kan hai muka se tu kan yakin ni 4 in 1 yakin ni ka puk nak ki ten tak chat nak ki atha atanga zungial te atau ni nak zungial te di pastor te plus council meeting dua nak yang di audi patum na palina naikang kopi ahin sila jumran het kami se mazu acel ni alenga ne acel ni asunga ne hi kan dia bidong ni atang di kecil sia zon community itona
si in kamu 4-in-1 biak in asi se chun khi biak in mangkara biak in 4-in-1 biak in i kwa kuat agape ti prikha bujo kana kum sana si be dika kanitho kan thojio hi biak in ma ya mangkara chokora din sa akin agape ti prikha buhi asia reisang dewa umo an umlo asia in higa in hida unso ni India higa in bizo agape idu krifabu yakin patin sinakan kakisa sina ama kan na sa ti in ama biak in tiang sa ti in kan sining ka kan yeso jewi biak in sa ka tiang ni zo ka thok sana ti ni lungkut le nun na khe higa in he hong your covis chu cha hi biak in dirkho na tiang in achunga mi agape ti bi khifabu member na pathian sina ka le be lai la hi biak in hin pathian sina kan chia na ka le be lai la kun na chang chang cha jun biak in ko ya bi kun cha tan ka lu zu zai da si isia jun nan pum chu thiang harau biak in asi kha phil hau ka hi kan zo ki ha tong pa de chi sa ka lu khari tha bu ni biak in ame member smi minung ka ko harau si ding le pum sa sin ame ye cha kan sak mi kan building kan biak in pi hi pum sa le ka dera chun khari tha bu dam lai lo chun kan harau le dera chun kan khari tha bu dam lai lo kan biak harau adam lo chun chu khari tha bu chu adam lo ti atang cholo mi ase cha chun biak in kan atang ti mi kan si na ki ada bi tuk cha chu si ko na ding a chun ni ya HK lan ka chi be volunteer day ya di mira ko ko kan chi more volunteer day chu zai za da an ya de ya ke ama shi ding ka na man be ni he aga pe di bu tri fa bu kan hon ka chen si na kan be ni si ni volunteer day si bentukin hi aga pe di bu tri fa bu kan hon ni kan be chan ni he zai ding ki na ba thon ling a hu mi kan sia chun te na hu mi tri fa zum tu tri fa kan silai hi ta ke bien hazan kan la ko mi se Ordination back na kan thok lai ordination kan back king mi ha zo creek fabule area ni lung tingan si back of club security minister council ni zapili kan hanai Pastor Pauluan PABC, Pastor Chazing Dinham Baptist Church, Pastor Bethlehem Nazareth Baptist Church, Pastor Shango, Pastor Fransuhin Hakha Baptist Church, Munmala Nakaslai, Pastor Pauluan PABC.
Pastor Chazing Pinam Baptist Church. Nazareth Baptist Church. Pastor Shamboy, Zokwa area. Pastor Mansuidin Hakha Baptist Church. Mi phiêu du phiêu du lệ tha du lệ số du lòng anh ra cái số nương na kha anh nghe đi du đêm thì du na za anh lu lâu kha xiên bài bê em biết na cũng na suy tua bồi ba sang ra lệ thì biểu bề tua bồi Giêsu Christ tuôn dấu khen Naga, Zoom Okla, Pastor Chazing, Pastor Biatlai Sang, Pastor Shamboy, Pastor Sang Tinukle, Pastor Van Swingi Nazu, Batian Ognak Suma Jutsu Krifabuni Afiter, Juza Kanrian Tunhoi, Pastor Paruk Nazu Kantraden Na. Với quân là với Mỹ na HBA Triennial Meeting bất sát na riêng là dàn slide. Hakha Baptist Association Hakha Chinsei Myanmar 2024-09 Area Local Churches Creek Fabuni Ordination Help Yami Pastor Nung Paruk Hazu Ordination Board ni ahead ni adopted in the available in na Kenya General Meeting le Bengkupi akabe Baptist Church to mi a Orden Bek Sinase dia Confeder Krifa dốc khen tu pastor at chim tap tap dia nan lung tap ten nan zumo na zuma khin mi ba thian riam chang na chu fel de le zum ok lap te in ka tu kum na le Krifa rian tuan na ka shoi na lai boy Giêsu Christ ni athisenin atat mi turun zu ka dok khen lai ni lung lo na thong thabia chu ka chim lai ka than lai dia bia nani ka mo asina he kan na ti la pe in arian ka tuan lai dia bia nani ka mo kanilom nan begam bachani kintar ramse chong thang relax lai Giêsu ni mi chi ni an mi chi chu rak vui ko na se tia ale Simon se lo ka in ni mi khadam te in rung mu tia vatitan haning tia ati Giêsu ni zu akadu mi ko mazon abat lo mi an silai avai lam ta na kha akut lo I aga zul lo mi chu keima mi si oga atlak lo tia ati Oi ba chen ni a hoda ka fiel lai
ahauda kalam kaltu asilai tia ati ang kisuknatsan asilai rapilai kan Nation Begmi Ha Kupirin Lozong Kuts Kansang Tiabai akan dozung satu kan Begmi kan Patian nak sungak nasina kan ilombi namin kanin tangkat irin pun nak sungak lusin in rentun nakle krifabu zoket jule foi juding le dan nihin I awai kule awai ni na HBA INL level meeting le pengkung pi ahin na fanu panhi le na papa kali kan peksan haile rentun naka Teinak ral so bentuk in an pani an krifabu an suena na benak le na rangkau nak saa tuksin in an tuan ko nak le na riena ibietak lo hulngai ter lo tuan nak sitir sangkau dia na sinat takan jam an krifabu jiwa an fakti sopa ni thok in thuk le kau diu in sang diu in tam diu in ne rian atun khomi ren tuen tu tata an si chang lai I nang mani na theidan mi an si chang lai cha a nun cha tak nge in an foi mi turun cha zong ba zo sun okra bo chan okra tu khal cha en pelo foi tu cha en pelo khi bentuk in kumkat kumkat na ren tuen tu dingka sidi na sinat tha kan jam kan bagan kathia amen kanini pekamna kanin pekha kanun chung pathian rian katwan lai tia nan lung nan khini nan zum na kina ordination pe nan sang atua chon reverend nan sang nuang nei na sa ordination hi pe nan selo rian boy pastor paruk chu HBA ni ordination apek chang ha chu cha reverend Parhuan reverend Van Sweden an sang tia ko kan ha Woi ba pathian ni ka chua in pe na se lo woi ba pathian ni mit mai tha in pe na se lo dei na in pe ko na se certificate le Bible za pe na asilai pakhat ti long kha AGS ni ari lai GS ni akan pe zo khen na za Bible za ki nan riam nam mel chu na za kanin pe mi ka Hakha Baptist Association, Hakha Chin State, Myanmar. According to the word of God and spleen of HBA Ministerial Council on 24th day of February in the years of our Lord 2024 by the true less 2024-09 at Agade Baptist Church Hakha Chin State. Reverend Dr. Zakar, President, Reverend Mun Jung, Minister of Council Chairman,
area le krifa busina ben matsan aslai PABC Pastor Parwanzu HBA ni ordination abekjang jauhamlo Dinam Baptist Church Pastor Khazingzu HBA Songha Nazareth Baptist Church Tamahe 20 Sona Zete Nongkok Naksa Rian 20 Ringin Sona Ordination Abekjang Tuja Châu Hamlo Ama He Bachian Nongkok Naksa 20 Ringin Sona Hakha Baptist Hamlo Bachian Nongkok Naksa Ama He Rian 20 Ringin Sona Kan program Bachian Fuena Thongin Tamting Di kan Himko Asikhogiel Kan Suatika Kutlek Nak Tezong Meeting House Ko Kan Zami Tegan Biang Lai Chan Suat Kan Chan Natakan Salai Chan Suat Biang Nak Yang Kan Zam Kan Di Karman Ni akan serbiak mi disung doi akape mi kecian lupa dan dilak joma sese akape tidur shifa bu joma sese member dan dilak joma sese nakle niftikan nunna akan halau tinta bikin lapan tuikan terbiang